So ay niya pala yung Big Chick. Maragul lang talaga. Maragul lang paging gamit ko. Actually, wow. So lumagta kayo na ni Big Chick. In part na niya is chicken breast with spices. Mamuna ako pang kinis, bisa na ako kuminis ulit. At meron lang, niya ako yung meron na Ang yan. pang good for sharing yan kasi. Gender dog, gender. Nagay pa mo ay. Creamy yan, ha? Manibatan ka, Holy Angel. Kaya ka mong yellow a jeepney. Dumala na rin. Ano yung location? Pakangisipan mo yung chicken breast. Usually, rengal why they bring chicken breast, uling ng kakapal, kain ng katabang. Pero ini, pwedeng anipis, pwedeng apa crunchy. Wala mali yung mga kaborin ka kanan. At yun yung Sure. Basically, malasa yan. Soury. Okay. Ano yung piato sa kulay green, guys? Kumpara na natin. magaling yun, magaling. Manyaman niyang i-take out tinitang maranap-ranap ka. May baka na mega jeep. Magdilat ka mo yung bagya. Ay, doon pa niya isipin mo? Oo. Bala mo itang sinayaan jeep kay mamawi ka McDo ng itang isipin mo. Wow. Kay doon pa na ka? May bugang pumandot ka na yan, ha? Big Chick, 89 pesos. Nangalak ko. Sorry. Yan yung nasi. Secure. Bala mag-make sense siya itang float na kanya. Itang kaya bang umingan Mala, savory. Bala pantunan niya kanya nitang mag-balance na mayumo, marula, eh? Thank you, Hola, for sponsoring us. Si Map pala, o di kami kinwayo. Mintagi ngayon, uling ikat na kami. So, in review ngayon, although paid ya, It's a paid sponsorship. we really love this. Burimia talaga yung Garelang Big Chick. Nung ini-highlight na ng Garelang place, ini pa mo kung talang ko na yun. Yeah. Sa talagang ketchup, dalayo rin ang ketchup yung McDo pa. Ito sa likod na mamo na. Sigurado ka na. Sigurado. Tingnan kong ketchup sa kanya tabak to. Yo. Kaya hindi ka na chuha ka sa lamin. Gabon Nation. Aura. So kaya rin mong make Big Chick, ating hindi perfect kasi kiba na nitang malat-malat, mas spicy, apong Savory. savory, Savory. manok. Ini ingaw sandang cola, silky float. Ating kayong option nung pat float ye or ali. Not usual kasi silk tea yapin. You put on even more creaminess on top with the ice cream on top. Pero nung ako mahilig yung ice cream, pwede yung Palyari. pa-add on sini. Umpisan tayo, Ken. Tiger Sapporo made out of real tigers. Pang Sapporo, but no animal or harm with the making of this silk video. silky. Prices na rin mag-range na from 80, the cheapest, 225. Kotang man order lamang atin laring sugar level. Pero mabili siya. 100 lang din. So atin iniitang peka diabetic mode doon. Sapporo, 89 pesos. With pearls. 620. So magkano yung 22 ounce na ning Ini, Sapporo? just add 10 pesos. 99. 16 ounce, So kung 99. sabihan ng 89 plus 10, 99? Pa, ako sure ako mathematics. It's a very foreign taste to me. How foreign? Mongolian o yung Scandinavian? Ating yung aroma na aliwa mo rin. So, nung bisa kayong something different kan kaya kayong milk tea, the Sapporo is one you want to taste. Mmm. Nah. Kiran ka rin. Dark choco. What you see is what you get, pero with the touch of ice cream. Ano? Galing. Dark Choco Silk, 80 pesos 16 ounce, 90, 22 ounce. Kaya ako kasi I'm not a dark choco person eh. Nandun Pero, ako white choco. sorry. Kasi yung papalubis. Oh, yan pa. Very. Pagpalaking Yakult tea yan, Yakult. Very. Yes. Magaling ini. Diba? Eh naman kayong binayad na ka. Magaling ini. Pero wala bang din yung black salted cheese something? Cream cheese pa! Ang usual problema ko tang mag-berry-berry la ka rin drink. I mean berries, anything. Nalasa lang temprot. Pero ini aliya. Alasen chamito. Sabi. Naning ka? Godzilla latte. Godzilla The most dangerous drink. So yung Godzilla ili ko ba iya ang concept na ning Milo Dinosaur. Milo Dinosaur karang yan may kakabalo is Milo drink, nating ice. Nating dinosaur. Bali, atin yung powdered Wow. malt ketang babo. 125 without ice cream. Without ice cream. Okay nawa, tito drink. Satang flavor. Milk tea starter pack.
Buri ko rin. Dapat gawa tayong compilation na rin. Aliwaya ka rin usually Okinawa. Talaga? Creamy type Okinawa. Wow, very, very creamy. Familiar. Something familiar to your palate na milk tea. 90. 90. Cheapest. 90. Banoffee tea for 120 pesos. So what is Banoffee? Banana coffee. What? Toffee. Alia tofu. Basta alia tofu. Black caramel. Makendi apin laso. Yeah, yeah. Very kid-friendly ini. So yung Banoffee, alia, banana coffee. Biasa-biasa ko pa. Banana. May banana ka man. Cookie Monster. Cookie Monster. Okay, ini manyaman niya nung ating kamburing lalangutan. Siyempre, actually, itang crumbling stuff na itang Oreo. Oh, nung mahilig ka kitang mas ma-texture yan. Bali, ito ka rin fast food. Ito ang panila na ating Oreo. Baklari! Flurry. 120. 120, Cookies Monster. That's desserts. Nanginip? Tres leches. Ikay nga lo. Tres leches. Tres leches kasi actually, loya milk. O nung... Kasi do ya. Hirap. At di na may pang... Ice cream. Ice cream. Pod leche. For 125 pesos. Nana sa how-how. Parang bumigay na ng hospital ngayon. Lychee blossom. The Kevin drink. Hola. Alam sa lychee. Lychee blossom. 95. 95. Without pearl. Kaya beta yung ini, ma'am. Anong time? Screen name mo? Angel Oxy. Angel Oxy. Ma'am Bal? So ma'am, bakit? Hola. Kasi ding friends ko, every time meet kami, hola. Ay, Pangalan. Pero kaya abbreviation niyan. House of Love and Affection. Oh! Nung mantun kayo ng aliwang milk tea experience, nung kayo munta, Hola. hola, silk tea float, guys. It's silkier, smoother, creamier. Pero just liya like shampoo. coffee milk. Ice creamier. Ice creamier. Check it out